semutnya rabu. Ai syarat duyan no. Duyan. Duyan. Apa sih? Ini guys, manis apple. Itu apa guys? Isu-isu wis diantok ke air rambutan guys. Tak icipannya sih. Aja nih lebih gelitok gitu. Apa ya bahasanya itu apa? Lotok. Gelotok kok gelit. Ambil. Oh, isu-isu mangan aja. Harga 12 juta mampu lo apa jajanan orang mampu gitu, masya Allah. Ngeri pokoknya wes kalau emang bisa apa wes boneka keramat. Nak raisot apa nak meh turu nak raisot turu cuma umpet ke kok bisa sampai cuma ke Di wonge bocah iki lho. kok tunggu reaksinya ya kilo saya duwe iPhone tapi tuku deodoran ora mampu parah tenan Cepet, kilo guys wonge Lebih keras, lebih keras. mumpung ning desa jalike sego akeh nggo digoreng gawe cemilan hawane cocok karo derudan wis ngombe apa kopi mantap galon nggak mau galon si santai jaluk tabung LPG sih